direct mulle sina studio de tholokone la poisu mun brani yeng de la si mulla ga sa thome sa mun ba si ju sa thome si ta khai ma sa ba horom sini atana si uthak mun bai de si ore poi ya phajare yam na poi si ka age marak ta su la poi ani la poi pambi ani hai tare ani mundana ai nammaga thagatrabani ainoda GMC na poi ngakta hek lei hai Okay, stare. Pues, como si no se le iba a hacer. No, no muy bien. Ramulle direct pambi de hai tare oi ma afoi ko sau si leitre si than chang mo ye ama kha uchaning muden nei ma cha sini yem chila foi di he la foi di sai de tharam ni na palam ni na he have doing the work culture do la phoi hantak ai ni he chim yam su mu bi rong ni hoji sama mathak te le hori odagi as yam hawai oh ta jana la phoi char sare hingi da shura ni ngamdre me am o mage aduga kapang manga truk ti sui aduga sumla phoi chu test to bining basing de dunga si hayeng sila de cha phangni after no me ni mong de amena haurni so me am la pio la phoi cha bining adi so koi gi la phoi gi hari jaga si yeng bio thank you so much Lafoi se fazaba Lafoi se mulle andak si Lafoi ya mulle ando Lafoi nga ta nam lei na ise hara ne thagatram si ju le ne to si ju mulle to ki ha fazari no si mathak tare mulle si khar sa thong piram